Sanibonani mina nguMathus Mrs Ncube. Yes, sizobe sisho njalo ukuthi njalo sebengidinga lapho. Kuthiwa khona kunjalo bathi hayi abasiqambile ukuthi i-Cowdrip. Abathi umkhuhlane ukhona elizweni jikelele. Hayi konke bathi i-Cowdrip ngoba ngaphi langaphi kuleziphithiphithi. Noma yiliphi ilokishi. Alikho ilokishi elingelasiphithiphithi. Kodwa uthi bathi i-Cowdrip abakele ukuqamba amanga. Kodwa kuthi babona abantu abaningi abagulayo bekhuluma la. Bathi bengatesta abantu balapha bonke positive ngayo umkhuhlane. So khamba lathi is-positive Hayi sihambe asangitsho njalo ngitsho ukuthi bathi hayi babekhuluma into ezingekhoyo. Umkhuhlane ukuba khona sizwa kuthiwa ukhona anti ngoba mina mathupha ngeke ngithi sengike ngambona umuntu olele phansi anti but anti nxa bekhuluma bathi abanjani abantu bakhona. Uyezwa kuthiwa ubani khona ubani mina ngeke ngambona mina ngeke ngezwa anti kabangathi i-Cowdrip akulalo ngelasiphithiphithi. Ngisho khathesi ungaze uhambe ivini ephumula ungaze uhambe enketha mina ngikhulele enketha ungaze uhambe enketha khathesi isiphithiphithi. Lapha e-Cowdrip futhi kakulamsika umsika e-Cowdrip engcono kule enketha 7 kwamba isiphithiphithi zodwa butshwala kodwa Kamba sikuthi kumbe ilokishi lelikhulu kakhulu abantu abaningi inko beyibona abantu abaningi aba-positive. Benxa ukuthi i-Cowdrip ilabantu abangabaya ngakho besitsho njalo ngoba inketha la inkulu inketha lenketha 6 lenketha 7 lenketha 9 lemgwaqo konke kula inketha inkulu mina ngikhulele enketha abanye abantu benketha inketha inkulu ezi-Cowdrip so nxa besithi i-Cowdrip labantu abaningi bayahlanya lapha. Manje uzahlala uhlalele evalweni umba awesana. Anti nxa kukhulunywa anti sesibona ukuthi uNkulunkulu ngesigcinayo ngoba into ekhona ukuthi nxa ungumKristu anti ubala iBhayibhili anti ungakhangela eBhayibhilini afana uDaniel waphosa emlonyeni wezilwane anti kodwa nxa kuthiwa lo uNkulunkulu wasila anti yikho lami khona lami zasila ngisho zempela icorona mina ngoba mina ngiNkosi Jesu.